Патсахадон думаш видар котта мадалон капиталы шпайда каныны жакон. Уйтыха ишқалаш котта арташадана уаз ав депутаты умайвалдайма асы жаконыл шражышты партии югонду России ваңтадар. Асы проекта автору Россия президент Владимир Путин мадалон капиталы проект райрашын канындар уйқуды арыштырсыд. Асы жаконылық каны бинонты бира фарштаты. Социалон фарштатыдыр адымын шабуны зынаю варшканын. Депутатта көтфабарак коттой автомайға хатты татымбыл канын нықыттағдар фасы бір канзышты. Бинонты юнак хат қаузан арбасы оны фышын курдиат, мұм баракконду зышты аппат хисан зинатты амаша нотариус масы он нал қаузан. Самай фатир райшой. Партии проект «Крепкая семья» регионалун координаторы Кудымагашка асы жаконы проект. Хождарырдам шахатсан шывалатта камиш высы бинонтыл, валдайдар аргон бинонтыл. Партион проект активисты шақуждар зышты асы жакома амазысы ног ивцинатта фажына уйтықай қушын канзышты. Югонду Россия регионалун ишануаты фалгаты адымы ишсышты амашын баштонай аппат информации қушын канзышты. Ожардылынарлауын канзыштым дашым февралы партии югонд уараше жаконы проект мабахашта ивцинатты мадалун капиталы шпайда каныны тахай. Нышан канын с программа дуаминдуынық шажам ажма адарттыр канын мадалун капиталы варцавзан высыбинонтам. Фыцагам ямбары дуамин дуыны мажа юшывалун каман фажына удонын. Райсышты сыпаршыда ақшай ақшажмины, ақшашыда автошомы. Дыкак шывалунама фылдар каман райгура удонта райсышты ақшашыда ақшардашмины, ақшашыда автошомы.